Pemirsa Bali mangdani dados pilot project pendidikan umum Kas Hindu utawi Widyalaya. Ini keinucap kewedar oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Kemenak RI Profesor Inengah Dwija. Dwija maosang paiketandani sampun formalang 105 pendidikan Widyalaya sejebak Indonesia. Bali mangdani dados pilot project Widyalaya. Pendidikan Widyalaya sane madwe ceciren keagamaan Hindu, sane pindah ke pendidikan nasional plus sane mesai sareng madrasah ring pendidikan Islam. Sedurungnyane Dirjen Bimas Hindu ngewedarang indik proses pengesahan peraturan Menteri Agama PMA Widyalaya sane memargi Islami Kutus Bulan kantos pemuputnyane sampun kasahang oleh Menteri Agama Mendag RI ring Jakarta Maret sane lintang. PMA puniki dados amanah saking Menteri Agama Yakut Khalil Quomas. Dadosnyane kantos bulan September warsane mangkin mangdane sampun wenten bukti Widyalaya. Indika inuca pengabdin Menag Bali mangdane ngawi gunayang selah punike dan ngabtiang samian bagel sane wenten ring daerah mangdane maut saha maprekanti pini becik mangda ngewetuang pendidikan Widyalaya ling sajroning ngewangun sumber daya manusia SDM Hindu berkualitas. Direktur Pendidikan Hindu Trimo Taler ngewohin selah Sanika Siagayang oleh Kemenag silih tunggilnyane mencalaran antuk pendidikan Widyalaya mangda ketampinin becik. Asa punika Taler Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali Dr. Komang Sri Marheni Mausang pengabdin umat Hindu antuk madwe sekolah Widyalaya sampun sida memargi. Wenten 50 kali pasraman formal ring Provinsi Bali sampun dados pendidikan Widyalaya. Dani ngulengang majeng bage ring daerah sida nyang rebecik tur digelis memargi antuk nyuksesang pendidikan Widyalaya. Asa punika Taler asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Provinsi Bali Iwayan Sri Nahmausang paiketan dane sampun memargi anutin pewarah PJ Gubernur Bali ngenenin pendidikan Widyalaya. Punika mawinan yening bage saking Dirjen sampun madwe rencana anceng ring warse kali talis lae sida antuk resmi kawedar tur ketampinin becik. Kaaptiang mangde ring samian Kabupaten Kota ring Bali madwe asiki Widyalaya negeri. Citamaya Palipos Nguningayang.